Pemirsa PMK Bangli pacang ngelunang arga retribusi wisata Kintamani. Sanes dorongnyane kekaneang arga selai tali rupiah majang wisatawan domestik. Karencanayang pacang katedunang ngawit tanggal sikimei warsa kali tali kali likur dados kali dasar tali rupiah. Lianan ring punika Pemkab taler pacang wah klasifikasi wisatawan kakepah dados tertiga kelompok wisatawan inggih punika wisatawan mancanegara domestik saha lokal Bali. Punika kemargiang risampun Pemkab ngelaksanayang paruman sareng pihak PHRI Bangli. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Bangli Iwan Sugiarto Wedarang ring paruman sareng Bupati sampun kacumpuin makatah parindikan silih tunggil nyane antuk nedunang arga retribusi majeng wisatawan sanerau ke Kintamani pamekas ipun wisatawan domestik. Anut saking paruman inucap wilangan nyane pacang katedunang sani sadurung nyane selai tali rupiah dados kali dase tali rupiah adiri. Pemkab taler marencana pacang ngepah soroh wisatawan dados tetiga inggih punika wisatawan mancanegara domestik saha wisatawan lokal Bali. Utamanya nih wisatawan lokal Bali pacang kekeniang arga retribusi dasa tali rupiah adiri. Ngenenin hasil paruman inucap selanturnya nih Bupati Pacangwah Peraturan Bupati Perbub nomor 37 tahun 2019. Antuk selanturnya nih kelaksana yang evaluasi ring pemerintah Provinsi Bali. Sugiarto Mausang Bupati marencana retribusi wisata Kintamani kekawitin daweg tanggal sikimei sani Cakirau. Duaning asa punika kantos mangkin arga retribusi ring Kintamani kantun anutin pengarga sadurung nyane. Sugiarto ngawawahin PHRI taler nadosang Pemka Bangli antuk memargiang mali arga retribusi sekadirin pet prade kahanan ekonomi Bali sampun muali deg-deg. Dayu Swarsirina Bali Pos nguningaya.